Balдар, бүгін біз мақал айтам, үйге қайтам ойынын ойнаймыз. Мен мақал айтам, сіздер болса құлақтық етесіз. Білім оқу бұлағы, илім өмір чырағы. Жақсы бала елпек, жаман бала тентек. Оқу білім бұлағы, өмір білім чырағы. Емгек қылған адам әрдайым мақсатына. Қолын ташсаңызап адамдар сөз. Қыздың кіршачу. Батыр білем. Батыр елін шығат, байлық жерден шығат. Мақал айтам, үйге қайтам. Барыз мақалға даярбыз бі? Айтыр. Енелі көр. Мақал айтам, үйге қайтам. Мақал айтам, үйге қайтам. Жақшыдай. Дарақ бір жерден көгереді. Балдар азыр мақал айтам, үйге қайтам деген ойын ойнап, анан үйүбүзгө кайтабыз. Қана балдар, мақал айтабыз, үйге қайтабыз деген ойыныбыз менен үйге қайтабыз, Батыр елден шығат, алтын жерден шығат. Азыр біз чайға чыгардан алдың, интернетте көрдүңөр балдардын мақал айткан. Силер дагы бир айтып көргүлөчү, ким канча айтат экен, Алихан? Билим канатсыз куш, билим түгөнбөс байлык. Азыр биз мақал айтам, үйгө кайтам, челленджди улай мақал айтабыз. Асыл даштан, ақыл жаштан. Сабагынан бүгүн биз дагы мақал айтам, үйгө кайтам деген оюнду кайталап көрдүк. Кана баштадык анда эмесе? Қайтам, үйге қайтам. Балдар, бүгүн биз силер менен мақал айтам, үйгө кайтам деген трендти кайталайбыз. Өткөн ешкандай жок, күнгө менен пайда жок. Күлкү бар жерде өмүр бар. Мақал айтам, үйгө кайтам челленджин кабыл алдык. Мухтар Нургазиев атындагы орто мектептин 3А классынын окуучулары. Кырк үйгө тыюу. Мақал айтам, үйгө кайтам. Туылган жердин топурагы алтын. Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин өнүктүрүү максатында мақал айтам, үйгө кайтам челленджди Кубат Жуматаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин 2А классынын окуучулары Кызды үйгө кыл жатпайт. Жакшы кыз жакада кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз. Каршыны кылсаң. Жакшы бая, кызанга, жаман бая, отугай. Эмгектин түрү рахат. Куудай чыксаң байда ичесиң. Мақал айтам, үйге қайтам. Эжени көр, сен өтөт, аганы көр, мен өтөт. Чарчабайт. Адам дак үчүн от менен суга кирет. Төбү саралтын. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Мында ойын мақал айтам, үйгө кайтам деген, Кана мақалды үйдө кыл жатпайт. Акылдуу бала элбек, акылсыз бала тентек. Киши болор кишинин киши менен иши бар, киши болбос кишинин киши менен эмне иши бар. Жакшы балага бир сөз, жаман балага миң сөз. Ана балдар, мақал айтам, үйгө кайтам оюнун ойнойбуз, Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Адам канаты. Ит адамдасы. Балдар, биз дайыма үйгө кетерде мақал айтам, үйүмө кайтам деген оюнду ойнойбуз. Кана эмесе анда бүгүн жаттап келген мақалдарыбызды айтып, үйүбүзгө кетебиз. Мақал айтам, үйгө кайтам челленджин кабыл алдык. Номер 29 Мухтар Нургазиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби 2Б классынын окуучулары. Мақал
Макал айтам, үйгө кайтам. Вазир жакшы, хан жакшы. Макал айтам, үйгө кайтам. Мына биздин окуучулар бүгүн макал айтам үйгө кайтам челленджин баштадык. Кызды үйдө кылжатпайт. Сүйлөсөм дилим күйөт, сүйлөсөм тилим күйөт. Макал айтам үйгө кайтам, эшин көрүп төргөт, денесин көрүп кызын ал. Ат адамды кадаттайт. Макал айтам, үйгө кайтам. Тил жүрөктүн ачыкчы. Карысы бар, үйдө ыгысы бар. Жакшы жолдош жайнаган дөлөт, жаман жолдош кыйнаган мээнет. Макал айтам, үйгө кайтам. Тил жүрөктүн ачыкчы. Токтогул районуна караштуу Үч Терек айылындагы номер 29 Муктар Нургазиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 2-Г классы 12 жылдык биз дагы макал айтам, үйгө кайтам деген челленджди жалпы классыбыз менен биргеликте кабыл алдык. Балдар, макал айтам, үйгө кайтам оюнун баштайлы. Ат башына иш түшсө, оздугу менен суу ичет, эр жигиттин башына иш түшсө, өтү менен суу ичет. Ат айланып келип казган